denge gel, denge Kurdistan'ı. شنوندگان uçan رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجایی رو 24 مجدار 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 8 آمده ده امن uçan سریت به پیشکش بکن دم آزادی آره برا پویا لیگلک ناوندن باکوری کردستان و ترکیه چالکین 25 مجدار هبون ریخستن جنان کو بدا خویانی آن بانگا خوری خستن کرن جنان کرن پیاما تقص توی بتنه نمشیدم لیگلک باجارن باکوری کردستان و ترکیه به مابستا 25 مجدار روژا جیهانی یا تکوشنا دیجی تندیال سرجنیره چالکین جیهرنگ هاتنه دارخستن لامده پیشنگدیا دایره جن و مالبات یا شارداری باجار مزنا مده چالاکی پیکات جن جبو کود جواکی ده بالی بکشن سر بسیکلت آجوتن بریا دست به چالاکی آجوتن بسیکلتان بکن لپارکا کوشو یولو کومبون و پیامدان هفشاردار باجار مزنا آمده سر را بوجاک لور آخوی گود ام جبو جیانه که به شیدت به هفره پدال badadın. Pişrejici parka koşu yolu hatta kada Şeyh Said pedal badam. Libajaroka idre xalfeti jibi peşenkti aşaredari çalakatı darxıstin. Çalaki le tesisen şaredari pekat hev şaredarı neslanşe dalji beştar bu u livedere axıvi. Neslanşe dalgut dive em hevgirtin axve mezin bikin bire xıstin bun axve dive em bu kominen xwe ava bikin. Şaredariya riya ar muşeya wane jid çarçve çalaki ande navendeke verziş vekirin. Gelekjin beştar bun u pişti peyamin tekoşine Kurdele navende hat jekirin platforma emi kuşnajnan ravastinin jil paytaxta Türkiye Ankara'ya çalakeli darxız. Jinen kul sekna metro ya koleji kombun jivederi hatta kolana Sakarya emeşyan. Levederi ji peyama berxwedan eldici tündiye dam. Le Mersin'e jibi peşenktiya teja mesajnan dem parti u mesajının juan Adem partili meydana özgecen aslan çalakeke ji xalekan darxıztın. Jinen ku beştari çalakiye bun ve ne jinin hatına katil kirin hilgirtin o xaleke çekirin pişreji bida xuyani ke balkşan sergiringiya tekoşina jinan aledici tündiye çalaki ali İstanbul'e jibi peşenktiya jinin ketkar ekaye likomele havirdora munzure panel hattı darxısın da haftın ande bi teybeti tekoşina jinan ali girtigan hat gutu beşkirin rexsine jinan en Çılya İzmir'e de çarçıve çalaki andali salona konferansı ya fakir baykurt aşaredariya navçe panel ekledar xısın. Beriya panele da xuyani hev farhat xwendin axatvanan de panele de derbar jinolojiye de axivin ugutin emji da tuxazın davakirna civakeke demokratik de ci bikirin. Li Karabağlara İzmir'e jin meşyan. Jinan gut ev tariha ko diktatoriya Dominike derket bu hole irule dere artnigariyen juda juda jinuvete afrandın lebele emji veke jin lehemberi ve tarihti ve tarihti dizanın leher derene o em tetikoşum bu peşenktiya tevgerajının azatlı navça dilovasiya Kocaeli'ji ledici şiddet ejin liqadam bunu. De çarçoya çalaken 25 mecdarede li paytaxta Belçika Brüksel'e bir peşenktiya jinen kurt miting hat organize kirin. Jinen internasyonali jibi renk u denge xwe tevli mitinge bun li serna ve gersiya haftin hatin kirin. Jibu tekoşina hevpar bank li jinan hat kirin. De çarçoya çalakiyen 25 mecdarede meclisa jine ya jiyan panel ekle darxız. Panel li paytaxta İngilizistan London'e pek hat. Panel bi serna ve şeri ve
خوینامه پکات او تیده باندورا میلیتاریزم باوک سالاری شدت کوچبری و خزانی لسرجنان به گلک آلیان و هاته گوتو پیش کرن. ده پانل ده پارلمنترا بریا HDP سرپیل کمالبای دکتر سیول جیلون بگویم یلدز او پروردکار آیشه ماجید وکه خسکار جیه کردن. جی مجلسا جنیا جیان سارکا دیوریم آخافتنا وکرنه کر او بحثا بانگا ریبراپویا 20 هفته ثبات کر. پشتی پیشکشیان در باسی بشا پرسو برسوان بون. پشت سینویزیونک دسر جیان آجنین تکوشر هاته نشاندان. جبو 13 şehidin malbata akgün merasma birane hatı darxıstan Almanya bajarı Mannheim'e jibу birane 13 şehidin ji malbata akgün yenji تدوانه لناوین دا جواکا کرتا دموکراتیک مراسما بیرانی هات دارخستن پشتی ریزگیرتن نونر کوماوی آخوی بدسوسیا به شهیدان رانی زمان پشتی سیاست مدار چیا باگر آخوی و تکیلدار پیواجوه دیروکی یا تفگیر سیاسیا کرد نرخاندن کرن پارلمنتر دم پارتی محمود دیندارجی آخوی و گود گله کرد ست سالا داویده گلک ایشن مزن کشاندیه لهمبری وان ایشن مزن نرخین گرام بها جی بدست خستنه لسر ناوی مالباتن 13 شهیدان Mazlum Akgün Axvi Gud hemu malbatên Kurd tekoşina azadiya Kurd de berdel dane. Şehit malbata meye peşi Doktor Raufe û pişre İhsan Ferhat Bedran Sabır Sürgün Devrim Agit Fesih Sadrettin Arap Adem u her idavi sefkan şehit bune. Em şehiden xwe serbilindin u em riya şehidan de tekoşina xwe bidomînin. Her idavi sinevizora ser şehidan hat nişandan u merasma birane biduruşmayan bidavi bu. چکتان رژیم دمکیا شامی دیسا دست به کم کجان کرن لباجار هموس سوریه کم چکدار انگلیدای رو بریا دمکیا سوریه د ساعتن سبیده ایریشی تاخین علوی و خریستیانان کرن کم چکدار باوی که کتوبر گله رشاندن سر تاخین مهاجرین آلارمان به انجام ایریشیده ولاتیه که سیویل ابناوی نوفل الاباز جیانا خوش دستا و ده کجی بریندار بوم لگوری آگاین جهره مگلک مال و ترمبیل هاتن تالانکرن دیمنان دنده بدهان چکدار لهومسه کوم بونه و آماده کارین ایرشکرنا تاخین علویان دکن هر واد دیمنه که دنده جدیار دبک و مال سیویلان لطاقه المهاجرین دینه شوتاندن Hükümeta Vegoes pişti erişa çekdar yalı ser taxin sivilan de despeka rojede lehum se qadaxaya derketina der ve rakihan. Diven haberede Meclisa Bilinta İslamiye Aleviyan tekildar erişen komen çekdar engireday hükümeta Vegoes a Suriyeli dici Aleviyan humse daxuyani da. Meclise gut komen بدویان کو جهیلا دسلات حکومت و گوهز دینه پشکری کرن ایریش پیکانین گله بردان سویلان مال شوتاندن دکان ویران کرن عربه شوتاندن مجلس بلند اسلامی علویان لسوریه و دروی ولایت بانک لجواکا ناونه تفکر کو تاوله دسوردان بکندا کو ایریش راوستینن و سویلن لتاخن علویان بپاریزن İsrail mırına serfermandar gişti Hizbullah ragahand arteşa İsrail ragahand ko deirişa avriya pişti bmahan hate pekarinde Hitam Ali Tabatabi ku payabilend düyemin ye Hizbullah ya hatiye kuşten. Serfermandar gişti İsrail'e eyal zamir dest şankir ku armanca erişe astenkirina xurtbuna Hizbullah'ı u lavaskirina wan ku nikarbın gefan İsrail'e buxum. Vezaret Tendürüsya Lübnan'e ragahand ku de erişe de 5 kesan jiyara xwej destane u 28 keci birindar bune. Hizbullah hina daxuyane kefermi nedaya.
Li Belçikayê grêva netewîya sê rojan dest pê kir. Li Belçikayê sê sendîkayên mezin li hemberî hikûmetê bi navê Banga Mijdarê grêva netewîya sê rojan li dar dixe. Di 24 Mijdarê de ango îro trên, metro, otobüs, tramvay, di 25 Mijdarê de xizmetên gelemperiyê û di 26 Mijdarê de hemû sektör bi bandor dibin. Sendîka daxwaza adaleta Baçê paşvestandina reformên teqewîtbûyînê ewlekariya civakî û serrastkirina heqdestan dike. Berê gudarî ben çend servis ve pêşkêş kirin ana xatirê we de miş.